voin hi July ni somni pani ni nga ni a in zawai Mizoram zonal chuan chibai kan bu ka chu Myanmar lam chanchin thar kan ngai thalenga khovel chanchin thar beng verzual pani khat kan ru tel bok don ani Myanmar Military Council hnuaia Health Department in anni tin thu chuwa sipai kem chung boruak engma soi chuak du lo ma se Myanmar Now online news chanchin bu chuan chui zuin Mandalay Naypyidaw Yangon le Molamin a Region Command Headquarters le Battalion sang-sanga COVID rikai an tam hle thu a soi sipai chung ko tam tak le battalion officer sipai lubok mai ba ka Naypyidaw a second general rang le Region Commandant te thlengin COVID-3 hi an kai ti hriat ru ka ni boka Military Council ruat Home Ministry a Deputy Minister ba ka Police Superintendent Second General Than Hlain le anupui khin thi ta wan te poin an kaya Naypyidaw COVID enkol na khum zathum len na sipai damdaw ina enkol mek ani thu don ani chu damdaw ina enkol pakhat chuan Police Superintendent le anupui chu tun hnai khan damdaw ina an luta anupui chu ICU a ti in Myanmar Now a hril chung damdaw ina police lal nu pa te lu malokin COVID kai Second Army Chief Zomin Thet te nu pa po an lo in enkol to bok ani Southeast Command Headquarter Commander General Ko Muang po COVID-3 kain kar khat chuang molamian khum zanga omna sipai damdaw ina ain enkol thu Mon State Base Army Division 4-4 a sipai officer nupui pakhat chuan a soi chu wangin molamin sipai damdaw in lu chuana chu khuakir ni in July ni som pari athleng che kha pon lammi tan ain entir theya tuna chuan pon lammi in entir le admit po an to lo ti hriat ani chu tiang bokin Kastin State Meat Kina Base Northern Command Headquarter a Major General Miat Tet U le a personal staff te po COVID-3 an kai ti hriat chu ani tu Mijima News chuan July ni nga dai to khan alo ziak lang to a Myanmar sipai ral thuam siawna mun pui pio khwa a ral thuam siawna factory po mi zathum chuang omin mi pakwa an thi to thu Democratic Voice of Burma DVB po in alo ta lang to bok ma se thunei tulam chuan chung thita te chu zu an in na satlu tukwanga thi angin an chua lau thung sipai mun pui lama po ani telin COVID in kai chhonna apun lun chho zela an in test kim thei to bok si lawa sipai chung kwa thil thleng dik tak chu thup tumin sipai kem then khat lu chuana chu an kharnual ti hriat ani July ni sompokwa tho tran ni tu khan Sagain Region Mogiwa Township a sipai ten kongzo te an ho darna bike somruk panga lak sakin mi pathum an man thu don ani kongzo tel lemlo kongkama bike khu mai te po an motor an hlan mia thu tual chung pa pakhat mitam mutu chuan a soi then khat chu bike khal lai sipai te hlo wanga bike tlan chia san ta te po an khom veka an man then khat te chu an vona sa le an tla phang rom le ani he thil tenga hian ngoi bo mai lo chu khoi hmuna nge an report don ti an ra si lo kongzo po zolo po an vai ma veka mi pui in soi sakna ra phlak takani kong an zo ti hian Facebook a live fa pechuak le kongzo te an mong box zero ti in a mutu chon a soi sipai ten an lak sak bike then khat hi chiat nuai somthum man te an inoka model sang atam mai Sagain Region a Siubo Township a sipai ten zana khoveng tura in pe volunteer pali an ka plum seikun thingtlang khua mi ten Myanmar Now an thil danin inrin ni zana chum somthum vel silai puak ul an ria pathian ni jing da ruk vela a aina sa in silai apuak le a jing ni alo chuak vela khua ami te chuan police station kiang maya ruang pali thetso tei hlai ngwin ong puang tu le ang hlain ki o te an mutamai ani silai ri khun kha thimlai ani wang le sipai an ran em awangin eng thil nge thleng ti ngai vena chuak ngam po an om lova hetia khua awar che nu po hian tuma ruang bul hnaya kal an pal lo ti in helai khu a cheng te chuan an soi heng mi te ruang hi sipai ten an rem ti vele khua mi te chuan lomin an harala
ruang te chu sui baw an la pawta van tlang lir theia phur let le in an hmaya silai mu te an thawr vek tawha kan hal ral ta thuai ani ti in khua mi pakhat chuan a sawi midang le chuan sipai te chu cholnia an patrol hun jom thu a sawi bawk sei khun khua mi pali ngot tha an ni nu hian sipai te hian thingtlang khaw hnai vai tet tu lam an pana ma se he khua mi te hi an ramwa silai nen lo tangin sipai te hi an hot ki le ta nia hriat ani hemi nu hian sipai te hian mel tlem te a om palai khua an pan le ha heta po hian a khomi te chuan an ral thuam nei ang ne nan lo epleta sipai te hian palai khwa dota om than kar an kap nia soi ani meiche pakhatin a soi dan chuan khua chu chum ni an on kapa a voi khatna chu dor an ka fuwa a chum ni na ero chuan electric free a deng fu vel mai ani ti in a soi zel dan chuan khua mi te an lo tlan chiat lok vek thu le thi le hliam anom lowa tet tu khua chuan sipai ten in pakhat an hala wangin in dang akan kai nen in pathum ngot chu akang ral vek ani sipai le mipui lama thi le hliam kanom lowa kan ral thuam a in thlo em awangin kan tol kir ani ti in a soi sipai te hian pathiani zana tet tu khua hi an lua he thu soi tu le a khomi then kha chu a kiang loka an biru ani helai khopali tet tu palai telin tu mani ina omngam kanom lowa ni ni chunga ka cho e ma sak ber chu tu na ke hi ni mai ti in le lo tlan chiat sana mi puiten e tur an tlak cham dar soi July ni somporuk zir tom ni chunudar ni vel khan meiche pakhat chuan apa le au nau pa chena is dragon yangon khop puya om chu a thleng hlol maya apa le anu tha hi covid-19 wanga dam lo ni in phone manga biak po atuma a biak po thei tak lo wangin ngai thalovin an chena mun ngeya kalchil atum ta ni in chung a han lu chuan a lo thon ruk chu atakin a mutangei maya thut khom na pin dana chuan a u nau pa kum som limi chu na nei to lo ti sia takian chera alo thu zoi nuang maya asira chuan ama le ama alung phu le athi sena oxygen omzat a in en na oximeter alo le reng boka chuta pin dana a han du le apa putar kum som sari mi chu boy som tu po nei lovin khuma alo meng ko mai ani chu he thilra phlak takhi pu chom lovin atak nge a thil thleng aram buaina kara mipui rumek te thil ton ani hemini vek hian sanchang township a pitar kum som sari mi covid-19 positive chu are rei tak ema wangin a then omte ngai thalovin a apartment do lai kong khar kar sin an luta ruang khong uai le vatlor to chu an chuak ta ani fire department a thok ye thurein chuan ruang chu alo khong vek to awun po chiat lampanin alo duk luk to ni na soi heng thil thleng pani te chau po hian covid-19 ripui ron thok le kara Myanmar khopui dian pera cheng te din mun a thil chiang viau ome ram chung buaina wangin damdoi lam in en kona le in venna a omu mal lowa chuta chapa mipui te chu sila sipai hlau reng in si po hlau lei theilo khopin din mun chia an oma in ka hlum in soi sak in hal khopung pui tlan chia ti te chu thil mak po ani to lo anni tin thu hriat pa ngai mai ani doctor le damdoi lam na thok tam berin mi pui an thlop biao wangin damdoi in tam tak an khara vaccine pek mu mal thei ani lowa sipai ho la in mi pui an lo hrek le zel bok ren heti kara hian si la in su matum de silo covid sikai en kol la om chun a khat veka sipai ho la in damdoi lam thok tu mi pui an thlom nia an hriat te chu an dim chuang na heklo minol puitan oxygen chu wana ra ang ani ta hial mai tuna chuan ara aron lang tana tu kho kha ngai saklowa thi chan ber po chui chian nem lowa phum le halral tak mai mani alo thi te chu anni tin thu sia dan anita metra tinghaga funeral service so to pa min din chuan hetianga thusena lam in en kolna achia zel chuan an hun ton mek chu azual kai tol tolang ti alo thon thu a soi kan mei chi soi lan tak chung chang kha soin min din chuan karma sa tang khan apa in oxygen atlak cham thu le thok lama harasana anei thu te nithum kaltar vela tanga anu chapa po in oxygen amamo thu a soya tin he anu chapa hi oxygen zonga a chua thu le alo cham thu soi
tun din hmuna mipui nawl puite ban phak chun chu in lama tun hmaa an pi pu te lo in engkol dan zong ve mai chu ani ta chawa a fapa hi a thimasa nia rin ani a pa zawk hi thimasa ni se chu a fapa hian midang a hriat ti nge yang ti in dimin chuan thilom dan ni thei a rin thu a sawi bawk tual chhung pawl thenkhat chuan tun thlatira atang khan Yangon khopui a hian ni khata COVID-19 wangin mi zaruk vel an thi tin soya sipai sarkar ero chuan ni khata mi za somruk vel thi angin a soi thung sipai sarkar thu puan hi oi tu anei cha raw hle dimin chuan sipai ten mipui sarkar an pai thlak ma ka chuan East Dragon huam chunga COVID-19 positive chu soilo rin hlel om hlek po quarantine center panga an nei jinga a khoi berai mo an dalu wathin thu soya heng quarantine center te hi mi zaruk vel theu om theina ni wangin thri po an veng thei viau ma se sipai ten tharuma sarkar an pai thlaka wangin damdoi lam mi tam takin lung oi no na lan tir tu mipui an thlopa ama angin inen kolna kalpui thei ani talo mipui te chuan an chung le khat te ruang thlan bol pan pui chu an ti thei ani tareng mai ol samjong in soitaila July ni ri ta tang khan is dagona COVID-19 test kan nei thei to lowa COVID-19 veitek kan lockdown thei to heklo COVID-19 wanga thi nia rin hlel ngoi ngoi te in po tin beidong takin a soi heti lai hian ama le ama lalna in pe chopa tharum nena thu neina pong lak tu general min aw hlai na chuan ram chunga anma motok oxygen supply om thu ala soi dem mai Dr. Joe Waiso mipui sarkara COVID-19 first wave le second wave an do le na ho tu zinga mi chuan sipai sarkar thu chua chu thu dik ne a in hat le ti soin kan mamo tok oxygen kan nei ti a soi hi thuak nei ro thil ti mai ni e ati mia mai People Defence Force PDF le KIA sipai te tangkop chuan Military Council pathum hnuaia om Tatmadaw 125 military te chu Lidor Road Sin Balwan Fire Base Bulkachin State Sivaweya an kap PDF le KIA tangdun te le Burma sipai te in kana hian Burma sipai song pali an thia pali in hliam an tuara pasari man an ni mi pasari an man zinga hian mi pui pasan tu naga civil mi pakata tel ni in local news reporter ten an soi PDF lammi pathumin nunna ramta nan hlana midang pani in hliam an tuar naga civilian hliam an omnual thu an ta lang bok Burma sipai motor pathum an ka puasaka motor pasari an man sakba ka ral thuam sang sang an man sak nual ti an ta lang Military Council 10 February ni khata sorkana an lak ma kota thu buai nei tang mek te khe chu li sak vek ani don thu July ni som ni khan an puanga kota zofia le inland tu thua apu tu ta thengin ngai dam vek ni in aranglama chhuar zalen ani don thu report don ani heng an mi chhuar tu te chu ruk mang thing ruk mang te drugs wanga tang te ral thuam wanga man te electronics le radio law case wanga tang te ani tlang pui tunlai COVID-19 huarta ka wangin heng mi tang te hi kota inland le thunun na thu har satna oma mani rammi te khongai na lan ti nan ti in ramdan pui section 419 mangin an chhuar zalen don thu military council te chuan an ta lang ani Myanmar a sipai ten thu neina an la ka tangin July thla tleng khan economy lama ngong na sataka nei wangin na thok tu nuai som pahnih zetin na an hlo ni in UN no na thok tu pol pakhat International Labour Organization ILO chuan ta lang ni kum nen khai khin chuan kumin sang ni som ni pakhat mei de jun thla vela na thok tu 6% chau omin na tho tu nei lo nuai som pahnih an oma sang ni som bokwa kum top thlali chung khan hanei lo makta duai thum point pahnih omin za som panga ani he tianga thila thlen chan nia lang chu tunai COVID-19 huarwang le sipai te du lova beilen na awang te in industry thanem fe khar ania heng zinga hian building sak puan thuina hmun le khwazin na lama sumdong ten an tuana sa zual ani ni zan ni lai ni zandari vel khan tahan ni chia sunflower building kong le wesley damdoi in kong in kar bogui koye kongpuya military council sipai kem chu People Defence Force kalei ten an kap ti thu chuan siama in kana chuan military council sipai lam atlem bera mi pahnih kalum ani
PDF ka lei lama chuan tuma thi le diam a om lovin hlawtling takin an tor kir le thei ti hriat ani he in kana hian ta han mipui lam chu abara kai hlena a in liam le tlan chia tuma an om thu hriat ani lo Zofa Global Network ZGN chuan ta han kalimio le a chevela mizo om te tan COVID-19 kai noya tranpuina sum le oxygen concentrator engemaw zat ta pe a nimin khan an hlan ZGN chuan kalimio COVID Care Center nena chiat nuai ruk ta han mizo thalai po le zolbuk nena chiat nuai nga le ruang boipui tu volunteer te nena chiat nuai lian pe a Paul pali nena oxygen concentrator an pe bok tranpuina sum te chu Zofa Global Network ZGN ruai tu te thoko mani a an advisor Robert Rumwai Roy te Minister of State in cheng nuai nga le oxygen concentrator pali a tho ani Sipir khua YML VC Changdunin Sipir neiboya Sinot Revival Camping Center a Myanmar ral tlan za somli panga te hena an mamor tu thil chi sang an pe Sipir YML VC te hian ko chunga ral tlan te mamor tur mutbu thomno le chome damdoi le naupang in hlimna ba ka mai tumna an tho khom chu nimin khan an hlana ral tlan te United Democratic of Myanmar in a enkol te an nia Sipir ko tlang chuan ral tlan te hri in a luhchilh lo nan tulbik thila lo chuan tlopo lo turin mipui an ngen ani tlang pui khua in za somli pasari omna chuan ral tlan tranpuina tur thomhnaw le bufai thokomin tuipui ral YMA kota an hlana bufai thomhnaw thanem tak an kotlang in an khonsak chu tholeni khan tuipui ral YMA group nen an hlan ani khobung higher secondary school a tlangpui VCP lalbiak tuangan tranpuina hi a hlana tukin July ni somni pani jingda sari khan Kachin State Pakan Township Kachin State a Burma Sipai pali tha ani jingda sari khan Pakan Township Kachin State a Burma Sipai duty na mun get chunga karmai PDF team in bom an vom lu wangin bom puaka hian sipai pali an thi an talang Pakan Township Kachin State a hian July ni som panga khan Kachin Independent Army KIA le sipai te hi alo in kap lowa he in kana hian Burma sipai lam hi paruk tiam an tuar ni in an talang tun hnaya Asia Times a thuziak pakhata Myanmar ram chuanga mipui makta doi somnga panga chanve 50% ten COVID-19 sui kain mipui makta doi soma tanga som panga tlengin an thi pui thei ti chu chiar tu te ngai ven le thu hlau om takania soizui po a hlo hle ani hemi chungchanga hian RFA chuan he thuziak tu Mary Kalahan chua so chiang ta a ani chuan he ka thuziak khi tual chung media pakhatin ale lindana ka soitum om zia phok hu che lawa ka soitum tak jok chu Myanmar ram chunga COVID awang le thu nei na pong la ka wangin kumnga tanga kum sop chungin Myanmar ram puma mipui za a somni panga velin an chiat pui amo an thi pui don ka tina ani jok ani sipain thu nei na an lang nuwa healthcare system zongjong ata chede uveka development lam tu che in Myanmar mipui ten an chan ai le an chan ngei tur ham thana engma an mu to lo na te khai komin ka soini Myanmar rama TB na ve te tana dam doi le en kol na man ruwa cholu tu supply chain network chu tu chemai thei din mona on sa reng tuwa tuna chuan dam doi in le clinic lam te po in dan pa nga in en kol an pe thei to lowa TB zuntlum ti sen sang lung thalo na nei te le thin kal lama thadlo na nei te COVID ba ka burok in thlak thlenga lo om thin deng na ve te tlengin tuna khoya nge ani ning kol ta kang ti chu ngai tua tham le din mun lo om takani he thuziakin atumber chu tun hun laya thunei tu sarkarin ati tu diktak ti lo chuan anu har satna na sa zo ka thleng don ti riat ti tumna ni Myanmar mi puite ri grab tumna ni love ti in soifi ani chanchin thar langsar pani khatlek ngai thlak chun zom le lokang o voice na hi tram lo wanga mo hrek lo wangota re theini se West Bengal Chief Minister tuka doi jep tur hi anom lawang Central BJP sarkar hian bei takte a beipon he West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hi chu aduai du de si lawa India Prime Minister Narendra Modi pon ti ngai na tak ka shelo chu ani ber hi
tunlaya India ram politics a lar tak Israel Pegasus spyware hi ian bi chiang velok yang cyber world ta hian in en thlang na changkang ber man ruwa tila kan soi sual lawang he Israel siam Pegasus sian eng mobile phone po a en thla thei vek ani Apple iPhone ani emaw Chinese siam ani emaw olsam takin dar thalang ma chiang taka in mu ang khan I phone thil om zong zong le I mi biak zong zong te I video zong zong te I thon chua zong zong te yom mai lai picture thlengin ala thei vek ani ati chuan he Pegasus sian malicious link hmangin mi phone a infect mai thin antinan link engemaw thonin ma se he an thil siami NSO group chuan upgrade zelin WhatsApp video miss call zewin I phone a khan he inin thlana man ruwa hi alo in phum ru thei ta thin ani he tianga I phone a he Pegasus spyware alo om to chuan I phone a man ruwa tam tak camera microphone te kha an hmang tangkai ta vek maya I mi bia ki thil soi zong zong I bola om te kha I phone camera hmang khan thla alo la thei ta vek thin ani I WhatsApp chat zong zong video I don I thon I picture I thon thlengin alo mu thei ta vek don ani chu hei wang hian tunlai chu India ram hi aboi ta nuai maya document leak out ta India opposition leader journalist tam tak chu en thlak zinga an lo tel ta nuai mai sia Israel company hian he an man ro hi sarkar hena chau an hral thin ani hei wang hian Indian opposition party te chuan prime minister le Amit Shah te chu he thil hi soifia ngei turin an phut mek a thawm an nei lian de Israel company NSO hian mi som phone som en thlang nan cheng vaibel che kwa an char sa mi som ni en thlang nan vaibel che som pariat ani chu India journalist mi som li heng journalist The Hindu Indian Express mi som li te chu en thlak ani boka India rama totalin mi sangkhat vel he en thlang na li sa hian an tel ani hei takhi mamata chuan central sarkar beinan mangin a phone plaster a char vek chu lek chuakin India sarkar chu plaster vengu tu ma po kan bengam to lo ti na choi chuak India sarkar hian he Pegasus man nan hian poisa a seng tu hle ni in mamata chuan a soi bok mi sangkhat en thlak nana an sen tun hnem tur zia chu lo chut ve chin mate hi Pegasus in a luhchilh to ti top na thaber chu phone man lai pai emaw hlui hlon top kha ani maya tram lo wangot le rek lo wang rungot le thi lo wang rungot hian mi te hi tlom zel don se Mahatma Gandhi George Washington Golda Meir le khovel mi ro pui tak tak te hi nam ro pui tak tak dang te hi khovela hian hriat an hlo ngai lo anga ti hian hriat ani ngai hek lo wang India independence walai khan British hawin min hrek ril tama yang kan thimanga eng lo ti zel ta se Mahatma Gandhi te le a ho te kha an hlo tling ngai lo nga India hian zalena a hmungai don lo ani ton din hmuna Mizoram ina Assam ne na kan in rina ramri boi chungchanga po hian doi ze wangin tram lo wangin shrek lo wangin kan tol zel mai don em ni le China ram lai li Hinan province a nimin khan ruana sataka chu chun zom le a province ko pui zengzawa chuan kum sang khat nuwa ruwa su na satber thum a thlenga zengzaw ko pui khianga yellow river lian chuan rel kong te chimin tui lian wang hian mi som panin thia mi zanga chuang chu chan chuan ni to bok ti thu nei tu te chuan an soi zengzawa ka liam ta injin ni tanga tholi ni tlai tleng kan ruwa tui millimeter zaruk som pasari point pakhat ta tatwa hei hi he ka puin kum khat chunga ruwa tui adon thin millimeter zaruk somli point pariat chu a pel trep lo ni nithum chunga zengzawa ruwa tui tlai hi kum sang khat nuwa a thlen voi khana ni in khochin zirmi te chuan an soi Hinang province a cheng mi mak roi chuang te nun phung chu ruwa suna sa wanga yellow river tui lian chuan a ti boi lia rail service ti topania kongpui tam tak khar ani baka thona te po ti ko tlai le kan sel ani bok kongpui tam tak chu tui lian hian a chim pil zo towa reservoir le dam te chu hlau thon om chin warning level an thleng towa tual chung thu nei tu te chuan ruwa tui wang hian zengzau chaklam loyang city a yahitan dam a metar somnia sang indai danan siam chu chim mai the reng ding mona ding to ni nan soi zengzawa local flood control headquarter chuan
khopui chunga gauja zui reservoir chu a cheto ania soin jengzawa cheng mi nuai khatte chu mun him lama son chu ani to wa suna sa le tui liana wangin transportation system te man thei ani lowa school le hospital te po kalpo thei lovin an om naupang thenkhat chu thole ni atang khan an in lama an latang khanga jengzawa affiliated hospital ma saber damlo enkol na khum zasari chuang omna power supply an nei to lowa an backup supply po man thei ani to lo bok he dam to ina enkol mek damlo ngai tu om zual zaruk vel chu mun danga son tun dan to ngai tu mek ani khochin zirmi te chuan ni thum chung chu ruwa hi ala su chun zom don din an la soya hinan province hi China ram hui siam thar chu tamna ber ram zinga mi ni in food supplier lian pani na nia frozen food siana mun pui ni bok khol siana mun pui mo takania iPhone making plan lian ber omna ani bok ole viewer ta hna ngen na hanje ve leila kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan han nge non le chowa chumi nuwa notification bell kha met lein ola inda don ya